Yawa and some money. Nipa bone for some. Okay. Dear Emra Makwan. Called Old Testament. Emra Sam Dunu. And in I day. Oh. Yeah. Enti se me yo mamba. Na Ghana mremuno. Utumi sori huna gina bontene mu. Yes. Ese me kasa anya den. Nya ne nekrapo a phone ni ekura ya chi udadua. Yeah. Kwa mfie. Enti dia ekoso dia dabi. Eye emratowo. Yeah. Ewo man Ghana. Si nyina ya Ghana fo. So mase. Yes. Wo betumi apene se biribi se nkoso wo fie. David. Wo betumi apene se biribi se nkoso wo o mantam. David. Jenti na ekunu ne ayere ekun ayekoko pata. Jenti na nipa mienu ekun ayekoko pata. Efiri se. Nya no kwa. Tino se mra wo man Ghana. Na wa sorry no wadi atama kasa de ni so wo kan fa ho adi free. Na ye wi anu wa cross the Bible the Bible abeto so. Wonim de wo kire. Wow. Abere nyina yeti wo man. Ye nyina ti o man ni. O man so emereti ade wo ye. Emereti ade wo ye no against unua. Okay. Na wo ye sofo ni ye be wi a wo che kuramfo a wo ye ndai. Police case. So for be quite no boss tro. Asori bi kura so bi wi a collection ya nche no. Eno nso Emra weti amra. Ene sanka Bible ntitwa so. Wonu ye woni amabi amfa anka wo dan dia. What's a contractor ne contractor no yard. Wonu na ye pese ye didi me keke. Na nso da bi me sabe menye nipa hunofo wo me man Ghana mu. Yes. Menye nipa hunofo. Okay. So what am I saying? Nese ho. DNT. DNT nese wotumi sorry. It's a si obi ya ufa ho di keke. Okay. Dabi SS sanity bo man. Powerful. So what the kasa na say? SS sanity ya den. And na won ya no won say yesunsum sem na ho. Me se biribi say ni ho. Na de wo po shada kata wani anase wo ya den. Wo be kikan de ope wo wie na me sorry how say yesunsum sem. Wo bra me sunsum bi ani ho. Papa me ka say kra no phone. Phone no asasi o. Phone enye sunsum. Phone enye sunsum. Radio bi so no akota. Radio no so enye sunsum. Physical. Na wo kan won sem nyina wie e wo radio so no phone so dia. Asam na ba dia say yesunsum sam. Wo for one na person ya me. O person ya me azan keke. Say what you say? Where we me sika me ka o se honhom na afa. Onsu kita onsam. Oso awa na wa fa honhom odiska. David. Say fasika say brana abefo so won beje say abefo diska. Na wo di nyansa kwa na waje me sika na de ahya abefo. Wo di matema na de ahya sunsun. David. Odi be di obi ame adom de ontime fe. De me free benti. Okay. Ya nyasa rofu na nchira me. Ko papa se oni ane nim se sunsum ho de ne enkoye video ni wie nko ko post tu sunsum. Sunsum. So de beto. Na se mesumi ko sunsum mu a. Anki ye be ko ho. Yes. Ana mesi eni ho. Ana usu nim se eni ho no. Ana wa she da she sunsum space be ye me wani so. Daddy. Ene se ne kire no so yesunsum kire. Eno now SS wo hunu. Say council of prayer won ya chiwo nyina ne. Enye ni so. Yesunsum kire. Sunsum kire. Sunsum court ne nyina ya ko. Okay. Enti se won susu ja sunsum. Atendidie no a. Ewo won phone no so a. Yes you be ja sunsum court no so ko. Powerful. Enti won Masada keke. Now so there should be sanity. Okay. Unim suma sempa. Philadelphia movement mono. Gangareas.
talks get to form wonyina sakara and one abeye Philadelphia ma am robbers a tutrafo and wonyina abeye Philadelphia then emma entino eyekuo bia metma can plan say see I can't damn boy ye nyina ya bodamfo ibia umbi wow if you say me ankasa no Yes. odofo untumi o menua enti sanetie enti no na ehia enunti se meto a metumi hu Council of Royals no se ntira and now but for partnership me say menye saade no anka enye anka so nya won so anka cheche di na be fa hia ba ntimi ma tinko bia de mra be hye ne exactly Emma be se bi kura sa de ya kekan krofoni amatu me hu ana me yam so ahuno enti no me adomo de me danya me ase say January abedu December shiensi ajobreo see you can attack kasa sebe ye ka kire onua nipa adwene ayedwene ma onua nipa eyawo di a eyawo a wonu se bibia no ansa na attack beba na ose wakoka no sebe wakoye no nti ono so sese oye oni bi wakobo no nti obo bi na me die woya me kwa wosese me yewo tumi ya me maame ya me papa me so manyine sene ebinsi da sa wahuno ana bribiam ne ya ne yewo tipen so wahuno yewo class wo so awo ye nipa awo ya ni owo soro sene owo nyina so sene owo dom sene wahuno enso so na eba se mishia sania menyina na meda nyankopon ase de na mesura chire pa de nyame adom ensi se Philadelphia mabia won wa ye ready say ene na yinwuma me ayebewu said anka won pair say won keka won ho no amaso esani anamontu titiro pa Council of Royals anyone wanamontu na enunti basabase bi anya den amese di anka enuna medanya me ase wo ho to me fa kwenje so aka kire Council of Royals say bravo won ye correct about your court now court to clan pono eye den ye aye ntiase no efe akono esanso ye nigye sa doubt ya ana ma wiase no adu di aduro no ye nyina nyine ye beto kasa occultism na sabre no na ye kan lodge secret society and a secret court and so na ye kan lodge for na ban lodge for na court lodge for dynasty ono obia hunu moda eje won a won ko mu ono
enkoa ena sa okoto kasa no yenhye dan hunu nyuma ne wanwaso de yenem fa akomfo brem obisa wa ben enu an yenem okoto bia wagidini aya nwanwanyuma jensankyerene a enu nti no yebetumi kura bo bidin pote akyere na wo yenya obi asomfa ne nsesi ne bonka se memeye okoto ni etese Ghana be ya aya kan so yenya obi amfa ne nsesi ne bonka se memeye befo ana me de beye na adan meka yana wakaso ebefo wie na eti na ni so bisa na ose me tu da ben entina ma okoto no aye kasa bebre na da wiase nim meko Nigeria no na mepebia hunu epe ne nyuma mahye enso ma mihunu se okoto no akoye esubia eji echinje kase pa wo nyame ho okot eye mentality bia won edi adanse se bribi wo ho kanyame ho won dealing with demonic spirits, evil spirits niame ye sumumu exerese bronsam tumebi ewo ho eno nanka ye okot ena Ghana ye Ghana so no mejidi se nyame ni pe bia wa basase so pe senchene ba ku mienu bitumi si na penso bia no wo ka be yesam no bo be yedin no wo kire biribia wo ho ka nyame ho metumi ese su dua se me Arrɛsting-Adom Kyei Duah edin na masen abo menku ama penso ena mesi ni pise nyame anim na nachi shi ni ho bibie ni ho aye friend mame wata muetia beye sunsumu wiase sene hafa he matia droso me na mesi shi ni ho ena magina soso niama atutu nipa enu nti ye gidi se bibi ho so no matumi asen agina masafo ni nyina so ho atoto yen entina me bisa se okoto pa so eyede adea enti se ne no mesoma beye okoto a na tie mekasa hwede nyame de meyo na okoto ye bida adanse ben na okoto atumi di abada senkyere ne ben anwanwanyuma ben de eburu adwene ne ntiase so de ewo me na mesi ni ho ena nu achi die bi nsi de nyina mede ba enti na nya afi na original okoto na nkasa ba na enti no wanga ehwehwe okoto no anka we nkyere clear okotofo eka beye obia wo ba yo ya wanwadwuma wa Ghana happen wo bo beye dini mesu me ba ya mesi beye ni ho ena mesu me ya wanwadwenti menim se okotofo na nkasa so won wa confuse ana enti ano de yenya ma doubt honhom na afendi pardon mo na media wasoma me se memra ni diem bibia be fa yeah, very fine.